Jaj. Baš ću pogledat poslije. Morat ćete ostaviti adresu za CD. A već sam vam ostavila adresu. Jeste? Još mi nisu stigli CD-i. Koji? Koliko njih? Od Miše Kovača i od Pik Zibnera. Pa za Pik Zibnere ne znam, ja ih nikad nisam dijelio, ali... Davno su bile, nisu u vašoj, ali u vašoj emisiji Pija je Mišo i još mi nije došao. Okej. Dobro, ljepotice, idemo na treće pitanje, može? Može. Ja. Jaja, toliko puta ste jaja spomenuli da mislim da je Uskrs. Dovršite stih. Bilo mi je prvi put. Bilo mi je prvi put kad? Kad vam je bilo prvi put? Ko će se sjetiti, ja sam sa 12,5, gospođa u godinama, davno je to bilo. Da. Koliko godina ima gospođa? 87. A znači, bilo mi je prvi put samo jednom sa trojicom. Kako? Nisam čuo od samo svoje... jednom. Samo jednom? Prvi put pa samo jednom, pa kako to? Prvi put, samo jednom, Loše bilo, a? samo jednom, Vatermal. Šta? Bilo mi je šta prvi rekoste? put, samo jednom, naše zadnje zore sviću, tako nekako. Ne, bilo mi je prvi put samo jednom prva zora sviće. Ja. Vidim ja da vama... Da volite vi jaja, volite jaja? Ja, ich liebe jaja. A kakva? Kakva volite jaja? Dajne jaja. Dajne? Kakve su to dajne? To su Aha, večernja. svježa jaja. Kako? Svježa? Svježa. Da, ne volite stara jaja, ne? Ne, ponekad tu i tamo. Da, vikendom. Vikendom, Da. ja. Dobro, u svakom slučaju ljepotice, pozdrav Kelnu, Šatro, Ja? i vama, ma gdje bili. Pozdrav svima koji se čude ovom pozivu. Halo, doviđenja. Idemo dalje, moramo dalje jer mislim da mi nije dobro.